Pemirsa di sejroning ngemargiang identitas kependudukan digital IKD sani kemedalang oleh Dirjen Dukcapil Kantun Ngarepin Piambeng. Piokobet inucap kecinayang ring Denpasar santukan krame sani ngangge IKD durung banggih selai persen saking penduduk wajib KTP. Punika mawinan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar sayan ngelimbakang sosialisasi. Kepala Disduk Capil Kota Denpasar Dewa Gede Juliarta Brata Mosang raumangkin wilangan sanes sampun kuantu ngemargiang aktivasi baru wenten langkungan tigang talian diri saking anceng status talian diri. Wilangan punika kantun ringsor anceng sane ketetapang mawinan sane wau memargi kali koma ulung dase 4%. Anceng nyane selai persen saking wilangan kramo sane medue IKTP. Piambeng sane ketampenin saking kuentenan aplikasi gadget sane kaduenang kramo. Manut Dewa Juli, ritepengan mangkin, sistem aplikasi IKD baru khusus wanta side kaanggen majeng kramo sane medue Android. Raris sani ngangge iOS durung side download aplikasi IKD. Napi malih rau mangkin kramo ring Kota Denpasar akehan sani ngangge iPhone antuk aplikasi iOS pai ketandani kantun ngulengang majeng pegawai ring wewidangan Pemkot Denpasar miwah kampus. Kuentenan pegawai sani ngangge iOS sampun tambi 50%. Indika inucap kedadesang piambang ring sajroning aktivasi. Duani ngasapunika pai ketandani kantun ngicenin layanan proses aktivasi inggian ring kantor Disduk Capil utawi melarapan jemput bola ke kampus-kampus. Asmara Putra Bali Pos Nguningayang.